Spoštovani gospod predsednik, dragi prijatelj Zoran, gospe in gospodje. Danes je zaključen vrh Brdo-Brioni, ker sem pri tej pobudi 10 let in sem edini voditelj, ki je bil na vseh srečanjih, si lahko dovolim dati oceno. Vrh je bil uspešen, bil je zelo zahteven, vendar je bil prav zaradi tega tudi uspešen in sem zelo zadovoljen, da je potekal in da smo sprejeli deklaracijo. Preden predstavim kratko deklaracijo in povabim Zorana, da me dopolni, naj rečem dve stvari. V politiki Zahodnega Balkana je gotovo zelo pomembno, kako bo potekal proces širitve Evropske unije. In voditelji Evropske unije imamo neko odgovornost za ta del jugovzhodne Evrope. Gotovo. Za mir, za varnost in za blaginjo ljudi. Tako v Evropi, kot v državah Zahodnega Balkana. Vendar imamo tudi mi, voditelji tega dela Evrope, neko posebno odgovornost, da za Evropo ali sem in tja tudi brez nje skrbimo za ta mir, za to varnost in to blaginjo. To je odgovornost, ki je ne moramo prenašati na Evropsko unijo, ampak se jo moramo zavedati. Zato je bilo to srečanje nekaj posebnega in se mi zdi tudi nekaj uspešnega. Posebnega zato, ker smo se zbrali voditelji tega vrha. Ni bilo gosta, kar je bil običaj. Ko je bil gost, in to vam pravim kot nekdo, ki je bil na vseh srečanjih, je bilo zelo običajno, da so se vsi voditelji obračali k njemu, k njej, ali je bila to kanclerka Merklova, ali je bil to podpredsednik Biden, in predvsem prenašali stališča svojih držav. Tokrat gosta ni bilo. Najprej na začetku ga tudi nismo povabili, ker pa je predsednik Macron izrazil željo, da pride, smo rekli, da je dobrodošel, kasneje so njegove delovne obveznosti to preprečile. Prvič smo se, in to v najbolj zahtevnem času se mi zdi, se šli sami in si morali pogledati v oči in se pogovarjati o najbolj zahtevnih vprašanjih tega časa in te regije in širitve Evropske unije, ki je seveda glavna tema. Mislim, da smo dobro opravili svoje delo. Moram vam pa reči, da je bil to eden najbolj zahtevnih, najtežjih sestankov, kjer je vsak povedal vse in kjer je bilo potem potrebno narediti zelo veliko ali skoraj vse, da smo prišli do kompromisa. In pri tem, ko bom zdaj kratko predstavil kompromis, vam moram reči, da to ni nek kompromis, ki bi bil potem prazen.
ampak je zelo sporočilen. Kratko. Prosimo, pozivamo Evropsko unijo, da vidi področje Zahodnega Balkana kot celoto. Ne samo kot posamične države, s katerimi se pogaja Evropska komisija, ampak da celotna Evropska unija, komisija, Evropski svet, Evropski parlament vidi to območje kot celoto. Tega doslej ni bilo v naših zaključkih. To je prvič, da smo pozvali Evropsko unijo, da vidi to regijo kot celoto. Drugič, poudarili smo, da je pogled na to regijo strani Bruslja geopolitičen, mora biti geopolitičen. To je geopolitična nuja Evropske unije. Ta prostor je obkrožen z državami Evropske unije in dokler še zadnja ne bo v Evropski uniji, bo tukaj izzevala praznina. In tretje, kar smo rekli, in doslej tega nismo rekli tako izdatno, gre za vzajemen proces. Na eni strani mora Evropska unija pospešiti proces širitve, to da tudi države članice morajo pospešiti proces reform. Mislim, da se je z današnjim dnem, čeprav morda takih vtisov danes še ne bo, se bodo pa s časoma pokazali, da je bilo danes odprto neko novo poglavje v tem procesu in sploh v politiki držav v tej regiji glede širitvenega procesa. Ni bilo skrivnost, da je bilo veliko razlik, veliko razhajanj, tudi povišanih tonov in pomiritve, ter povišanih tonov in pomiritve, da bi prišli na koncu do sporočil, ki so po našem mnenju zelo pomembne za ljudi v regiji in za voditelji in ljudi v Evropski uniji. Za dokumentom sem zadovoljen, sem zelo zadovoljen in tudi vesel in ponosen, da sva skupaj z Zoranom gostila ob 10. obletnici te pobude, vendarle najpomembnejše politične pobude te vrste na tem področju, ta sestanek in da sva ga srečno pripeljala do konca. Zoran, izvoli. Hvala lijepa, dragi Borut, dame i gospodo. Malo mi je ostalo za reći i dodat nakon ovog iscrpnog i detaljnog prikaza događaja, pregovaračkog procesa i prirode procesa Brdo-Brijuni o kojem znate manje više sve, već je 10 i više od 10 godina iza nas. Dogovorili smo tekst deklaracije koji je kompromis, netko bi rekao najniži zajednički nazivnik, ja kažem kompromis u kojem je netko od nečega morao odustati. Bilo je određenih prijepora, ti si rekao i povišenih tonova, bilo je prijepora, nesporazuma, recimo da je agenda kosovske predsjednice Osmani bila nešto ambicioznija i da su zbog protivljenja Srbije neki dijelovi naprosto morali biti ispušteni. Ja to vidim kao sasvim prihvatljivu cijenu dokumentu koji je dobar. Naime, Slovenija i Hrvatska su ovdje da pomognu državama koje su prije svega da pomogne državama koje su u integracijskom procesu u jednoj fazi u kojoj smo mi bili prije 15 ili 20 godina, Slovenija pa onda Hrvatska. To je u stvari jedini motiv. Motiv nije ni mentorstvo, ni tutorstvo, niti bilo kakve karijerne i biografske komponente za bilo koga od nas, siguran sam u to, nego da se državama pomogne jer mi u tome vidimo i svoj interes. Bilateralni problemi koje države sudionice inicijative imaju međusobno neće moći biti riješene u okviru procesa Brdo-Brijuni i mislim da bi bilo zdravo da ih se previše ni ne koristi. Jer to nas je danas pomalo i ometalo u radu, ali smo, čini mi se, dosta strpljivo i uporno, onako navigatorski, moreplovački došli do luke. I brod se nije razbio, niti je oštećen. Dakle, jedno kompromisno, ali jasno rješenje iza kojega svi stojimo i za godinu dana ćemo se vidjeti. Sad još uvijek ne znamo gdje, hoće li to biti Priština, hoće li to biti Beograd. Jedna od te dvije adrese su u nastajanju. To je od mene uvodno ono što sam htio reći. Hvala još jednom slovenskim prijateljima na super organizaciji u ovom
uvijek lijepom prostoru i ambijentu. Prosim. Hvala lepa, Miha Orešnik, N1 Slovenija. Gospod predsednik Pahor, zanima me, kaj se je zgodilo z delom besedila, kar se je nekako pričakovalo, da bo v njem pisalo tudi o nespremenljivosti meja na Zahodnem Balkanu, ali je to nekako posledica tega, kar je predsednik Vučić zahteval oziroma vložil amandma, torej kaj se je s tem delom zgodilo? Hvala. Kot sem dejal, sem s tem procesom 10 let. Vedno sem kot sopredsedujoči pripravljal tudi finalne dokumente. Nikoli se doslej nismo lotili vprašanje meja, ker bi to vedno ogrozilo vrh in zaključke na vrhu. Ker pa je bilo pred meseci in je še vedno relevantno vprašanje o primernosti razmišljanj o spremembi meja in naj takoj rečem, da taka razmišljanja zavračam, sem kot gostitelj, kot sopredsedujoči predlagal, da tak tekst damo izjemoma, tokrat tudi v osnutek te deklaracije. Takoj z zavedanjem, da bo verjetno naletel na zadržke. In tudi je. Predsednik Vučić ni nasprotoval temu, da se govori o tem, da ne sme priti do spremembe meja. Ampak je predlagal tako dikcijo, ki bi pomenila, da se anulira praktično vsa diplomatska priznanja držav, ki so priznala Kosovo. Ker ne bi priznali tiste meje, ki ločuje te dve državi. Hrvaška je priznala Republiko Kosovo, Slovenija je priznala Republiko Kosovo in nekatere druge države v regiji. Ne tudi vse države Evropske unije, na primer, 5 jih ni. Tako da je pravzaprav bilo jasno, da lahko začnemo to debato, ki ne bomo nikoli končali. Jaz sem morda želel upati, da bo prišlo do takega rezoniranja tega mojega predloga, da se bo to razumelo za naprej, ne za nazaj. Seveda pa je bilo razumljivo, da predsednik Vučić, ki vztraja ves čas in ne priznava diplomatsko Republike Kosovo, da bo prav gotovo temu nasprotoval in tudi je. Tukaj ne bi prišli nikoli do konca. Zato je bilo pomembno, da, ker so bila druga pomembna sporočila, prosim, ne podcenjujte drugih sporočil, ki so v tem dokumentu, da preprosto zaradi te okoliščine non-paperja in vseh drugih, ki so bile povod za tako željo, da bi se tukaj izjasnili bolj jasno, pač ni prišlo. Zoran? Sve je rekao gospodin predsjednik. Dobro, naprej, nemam prosim. ništa za dodati. A Prosim. se nadaljuje proces? Hvala. Zanima me, a se nadaljuje proces dialoga med Beogradom pa Prištino? Seveda. Mi smo poskrbeli torej, mislim, da je kolega hrvaški predsednik Zoran že dejal, tukaj je bilo nekaj novih srečanj na tem summitu in med njimi tudi prvo srečanje predsednika Vučića in predsednice Osmanijeve. Že v mojem pogovoru s predsednico Osmanijevo v Prištini v četrtek sem videl, da prihaja z zelo ambiciozno agendo na to srečanje. In je bila tudi zelo ambiciozna na samem srečanju in uporna glede nekaterih zaključkov. Na koncu smo vendarle, tudi zaradi tega, ker smo upoštevali nekatere njene zahteve, prišli do kompromisa, ampak komaj. Ker je na nek način bilo videti, da želi prej ali slej doseči nekaj, kar bo spominjalo na, recimo temu, diplomatsko priznanje skozi konkludentna dejanja, skozi recimo take papirje. Seveda to danes ni bilo mogoče pričakovati in to je Zoran v eni intervenciji v pravem času tudi opozoril. Brdo proces ni namenjen temu, da bi tukaj, bom rekel, odgovorili na katero vprašanja, ki jih ta ne more ponuditi, lahko pa dajemo podporo nekemu zbliževanju stališč, postavljanju mostov med državami narodu, rekonciliaciji, nekemu poglabljenju zaupanja, nekemu skupnemu pogledu glede širitve Evropske unije. To pa lahko naredimo. In to na koncu tudi smo, tudi z njenim soglasjem ob tem, da je prosila naj dva, da to njeno distinkcijo
omenimo. Dialog Priština se nadaljuje, jaz sem govoril z obema v Prištini in v Beogradu, seveda je to na njima. Jaz sem dejal tako medijem v Prištini kot medijem v Beogradu, da si želim, da bi bilo iskrena volja, iskreno upanje, da se ta proces nadaljuje. V dialogu bomo rešili ta vprašanja in se izognili morebitnim zapletom, ki bi lahko postali nevarni za vso regijo in tudi za Evropsko unijo, in Brdo proces bo to absolutno podpiral. Naprej? Za predsjednika Milanovića pitanje. Govjetnije ili skinut masku? Ne razumijem vas. Okay. Da, za vas pitanje. Ako predsjednik Vučić je rekao da ste danas malo porazgovarali i da je vaš odnos pristojan, kako bi ga vi upisali? Ok. Mislim, nismo u stvari imali prilike razgovarati, razgovarao bih, ali nije bilo vremena, on je otišao za Brisel. Razgovarali smo tokom konferencije gdje je trebalo snižavati nekakve tonove. Sa obiju strana. Htio bih reći nešto drugo, u stvari nema veze sa Srbijom ni sa gospodinom Vučićem. Danas sam tako u stvari otvorio kao supredsjedajući sastanak, ali o tome je na kraju bilo jako malo govora. Dakle, mi smo ovdje da pomognemo našim susjedima iz regije na ulasku u europske integracije. Da previše ne kompliciramo. To je to. Dakle, nisu svi u istoj točki zrenja, napretka pregovora, neki su ispred, neki su pozadi, otraga. Makedonija, Sjeverna Makedonija, kako se sad službeno zove, jer tako su od nje to tražili, je se nalazio u jednoj nemogućoj poziciji. To je recimo tema koju nismo uopće dotaknuli u današnjim razgovorima, niti u tekstu današnje deklaracije, niti su Makedonci na tome uopće inzistirali. A radi se o uvjetima koji su im postavljeni u jednoj pa relativno zreloj gestacijskoj fazi pregovora koji imaju s Europskom unijom, tiče se sadržaja u nekakvim udžbenicima povijesti u Makedoniji. Dakle, Slovenija i Hrvatska su imale vrlo živ, dinamičan odnos. Slovenija je postavljala nekakve uvjete. Ti uvjeti su mi i tada i danas djelovali kao nešto što je nekakav racionalan, materijalan slovenski interes. Slovenija je to pokušavala dobiti nešto za sebe, kontakt sa otvorenim morem. Dakle, vrlo životna stvar. Razumio sam to sada i nisam nikada osjećao ili vidio da Slovenija želi napakostiti Hrvatskoj i u biti je spriječiti ili poniziti Hrvatsku. Bili su uporni, kad i dosadni, nešto smo se dogovorili, pa se onda na kraju nismo dogovorili, život ide dalje. Ovo što sada službena politika jedne članice Europske unije radi u Sjevernoj Makedoniji je ono što ja zovem trespassing, odnosno ulazak u tuđe, odnosno ulazak u intimni prostor. Da se traži od jedne aspirantice, kandidatkinje koja je u toku pregovora za članstvo, da u udžbenicima povijesti svoju nacionalnu genezu definira onako kako to traži susjedna država. To je ulazak u intimni prostor. To se ne radi. I tome ću se otvoreno suprotstavljati. Naravno u okviru i u dosegu onoga koliko je teška moja riječ. Jer imamo u tome iskustvo i ne možeš preći preko svega. Dakle, nekad se boriš za svoje interese. Čvrsto tražiš rješenje, ali ako ti je cilj da uništiš slabijega od sebe samo zato što je slabiji, to nikad ne završava dobro. To je recimo jedna od poruka koje danas nismo poslali u tekstu deklaracije. Bavili smo se granicama, non-paperima. Non-paperi obično imaju očinstvo. Dakle, zna se kojim je otac ili čača, kao što bi rekli u Dalmaciji, i kojim je mater. Za ovaj non-paper famozni se u stvari ne zna. Dakle, on ne postoji. Ali bavili smo se takvim stvarima, a nismo se bavili stvarima koji su od egzistencijalne važnosti za države koje žele postati članice Europske unije. Gdje je tu vladavina prava? Gdje je tu pravda, pravičnost? Liberalne vrijednosti, liberalno-demokratske vrijednosti? Nigdje. Dakle, čisti pritisak s pozicije jačeg. A hrvatska povijest i naše iskustvo govori, a mi smo mala zemlja, da to uvijek završi loše za onoga ko pritišće. Evo, to sam imao potrebu reći, tu nema vjerojatno niko iz Makedonije, ali o tome sam danas govorio.
I nemam problem to reći javno. Prosim. Pitanje također za predsjednika Milanovića. Koliko je Briselu stalo do ovog procesa i koliko je Briselu stalo, koje je vaše viđenje toga do proširenja i rješavanja situacije na zapadnom Balkanu? Da, ne postoji Brisel. Kao što kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ne postoji Brisel, ne postoji nikakva visoka politička razina. Ovo o čemu smo mi danas razgovarali, recimo ja, kao predsjednik države koja je malo bliža zapadnom Balkanu od Slovenije i koji znam dosta stvari naprosto zato što Hrvati žive iznad Hrvatske, to ti je dio i posla i poziva i sudbine. Dakle, ja ne znam koji bi se europski lider snašao slušajući naš razgovor. Moj razgovor danas sa Dodikom, Komšićem, Džeferovićem, drugim ljudima. I tu dolazimo do problema, dakle, srednjih beamtera i srednjih službenika i srednjih aptajlunga u raznim ministarstvima, koji u stvari kroje politiku prema regiji. To ne rade državnici, to ne radi Angela Merkel, to ne radi Macron, koji sljedeće godine ima izbore. Pitali ste me za Brisel. Dakle, sigurno su izbori u Francuskoj sljedeće godine, na koji će gledati cijela Europa sa interesom i gledati kako da se po 5. puta za redom spriječi dolazak na vlast desnice, koja je sve manje ekstremna i sve više ispolirana. Macron tu i dalje ima šanse, ali one nisu tako velike i dominantne kao prije 5 godina. I to će, više nego mišljenje bilo kojeg komisionera, bilo kojeg beamtera ili aptajlnog šefa, utjecati i na status Makedonije, i Albanije, i Kosova, i Srbije. I za kraj, naravno, jako je bitno da i mi osjetimo da je državama u interesu, da stvarno žele postati članice Europske unije. A to je skupo, to košta. Mislim, ne financijski, to košta politički. To je naporno, dakle, to svakog lidera izlaže. Porazu na izborima. Razumete što govorim? Jaz bi rad za ilustracijo odgovoril na vaše vprašanje. Ko sem obiskal prestolnice v državah Zahodnega Balkana, mi je bilo jasno, da bo to zelo težko, zahtevno srečanje. Covid je pustil nekatere čeri še veliko bolj ostre in danes je bilo treba iti preko njih. Zato sem vedel, da bodo pogajanja o deklaraciji, za katero sem želel, da je sprejeta, ker so v njej pomembna sporočila, sprejeta. Vedel sem, da bodo pogajanja dolga. Zvedel sem tudi, da mora predsednik Vučić prej iz Ljubljane, kot je bilo nameravano, iz Slovenije, ker ima popoldan sestanek z generalnim sekretarjem Stoltenbergom. Ko sem poklical zjutraj generalnega sekretarja Stoltenberga in ga obvestil, kakšne pomembnosti sestanek poteka v Ljubljani, je uslišal mojo prošnjo in predstavil sestanek z predsednikom Vučićem, tako da je predsednik Vučić lahko bil do konca pogajanj. Prav naprej? Ne? Prav, hvala lepa, ker ste nas spremljali. Če lahko. Ja, prosim. Kako pomembna je ta pobuda, kako pomemben je današnji sestanek za Slovenijo? Za nas je toliko bolj pomemben, ker čez 2 meseca prevzemamo predsedovanje Sveta Evropske unije. Zdaj tukaj noter, ne glede na to, da ni tega pasusa o nespreminjanju meja, jasno je, da vsi lideri te pobude nasprotujemo spremembam meja. Ta dokument ima nekaj dodane vrednosti glede na dokumente, ki smo jih prej sprejemali. Nekaj, kar v prejšnjih dokumentih Brdo-Briuni ni bilo. Če slovenska vlada želi, če to želi evropska politika, lahko v deklaraciji črpa nekaj navdiha za pripravo vrha EU Zahodni Balkan sredi oktobra. V tej deklaraciji je nekaj pomembnih nastavkov. Zlasti glede geopolitičnega vprašanja, glede gledanja na regijo kot celoto in gledanja na vzajemnost reformnih procesov in pospešitve dinamike širitve. Sicer, opozarjamo, bo tukaj prišlo v odsotnosti želje po širitvi do morebitnih trenj, ki ne bi bilo dobre za nikogar. Naj rečem še eno stvar na koncu. Imam občutek, tako kot so voditelj tega procesa, kot tudi eden od voditeljev držav članice Evropske unije, da je zaradi upehanosti, zaradi drugih problemov
na strani Evropske unije ambicija za širitev tudi na Zahodni Balkan manjša, kot je bila. In nekako se mi zdi, da večina voditeljev meni, da je to vzdržno, ker je tam mir in varnost. Jaz pa opozarjam, da to ni vzdržno ad calendas graecas, če ne bo prišlo do pospešene dinamike širitve. To je pa pomembno sporočilo, če ga bo kdo želel razumeti. Prav, hvala lepa, srečno. Hvala.